Hakasngi ublay arphoi tarik uyayong kat baka yeng kasem jung Reverend Pastor J. Wanyang kidang don hakajing seng hayeng mani ban pelet jing mut hagi jing duai bat jing batai ya kaktin ublay kinong tu kila liet ya ka yeng jung u kaba hati ba nong ston bat kila yo por lengai ban kura ya baro ki kamera bat banjit sani jaya kitiar kitar baremdor ki badan hakani ka yeng kinong tu amtep ka nungut kidon kila yo ban tro ya kapisa palat sau hajar tengka rong bak ya kitiar misteri baremdor ki ba penyat da kabor elektrik kum ki kurat ki renda bat ki we ki mar ki mata nakani ka yeng yakini kitiar u Reverend Pastor Wanyang uju pendon kamman kasngi halayeng lasem Reverend Pastor Wanyang ula kentu berkerpat ikipat ba kesor nongston ban petsiar yo don manu bawan terwadi yakini kitiar misteri bat ada kilam ban pentip syau bat syaka yeng kesem jong u bakin pet yo kide kitiar ki balatu na yeng jong u kum kajing husiar lem meki para nong song snong ula kentu ru yaki long yeng long sem banum i ela ki yeng ki sem re de bandan manu hayeng ban laj na kajing sya tare hakinong tu ki bala jelei hakeleng ki snong ki thau hakini kisni Karena de ka jia ka men hakane ka singi ublay ba hayeng dem don brushu marbale le jia senglut rokoi de kanu bajer pipshu e kata ki wan kini ki reu syukor be mabro sisngi demo hadin ba lawan na jia seng si yeng ki sau siteng e tu de ki khun ki lok jonga bro ko si yeng ki lap kata bala jia de ki ong ba imat ba ketika mio prai ni ki tiar kita menurut mio kun hayeng dari dalam pignia pada keduli ro de empat kita lah de lara e kapisa kuma ki laiko satu hajar e untuk kata ro umre tang kapisa ka jong yang teng sai bu e ki bisa ka bay dai kam balang de hala ki jong ki jing sop ki jing bu ang tu re ka ju keduli de la kuralo ada biok lut e kita ki bisa ki lain baro ki jinga ingu bisa jongin nata khamtam ni sai bu ini kitiar furniture kiba ni mesin kiba bon kali nomor sai melin lalu memsua ba kata ka jaka bu sejrong ru la ka jong ka sel ke barit hantar oban pit katala ula klong ya kata ka jaka ba lara lut kitiar ki barem baru khoi kitiar misteri te adin layo kitiar misteri usawan prung haying ba nakata jaka ka bang snai ka ying chutak ta nagatin tu yo jaka ban klong nata natin na jirong sa hiar syapo jaka ka bang isyong isa siyo ban kura ka ki duli e baro ti halor ka ni ka bantang sa ban ong haki pai ba baro ti bayo i kini kubor kalong karpat lem ba ada don mano ki ba yo tit communicator machine ki niki renda machine niki drill machine niki rotor machine ki we subha ai tip lem ba le sing yo ban pe ki dai ki jongi ba masakawero ngakwa ban kentulen niki perlo pressure ba niki sngi niki jaka jongi ladap jele tan niki noktu kinong syukur karpat lem ban ai jemut lang ba ngin dah kam ngin sumar ngin nam penjak menam i jingja kuntu kumba mangi lale ini kisngi lada bagi pompai perkat dan dai mendapat metal dan kaman don baik ibru hayeng lada long kumno si po yang si ublay ni kanon kapor taman yada ni kinungsun akibawan man penjak yang taka jingdon GM ki sem ki pram sim kodo tentang kita hitim